ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯣꯜ ꯃꯌꯦꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯀꯣꯛꯅꯣꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯖꯔꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯤꯡ ꯉꯥꯡꯈꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯦꯁꯣꯔ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕ ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 11.1 ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ 2ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯛꯇꯒꯤꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯅꯞ ꯇꯞꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯩꯅꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯄꯥꯊꯖꯔꯛꯂꯒꯦ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ ꯂꯣꯟ ꯇꯝꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯪꯂꯩꯆꯥ ꯂꯣꯟ learning by using Meitai Mayak alphabet secondary symbol Chaitap character Latam 11.1 onap sizinaba lesson number 11.1 onap sizinaba Sidida lairibasing asina koktagina y phaubani ado sida lairibsina koktagina y phauba khonto ado Mitai me amasung English ta ithokpani ado masida lairibasina Chaitapni somda lairibasina Mitai Mayak ki Chaitapni ado sida lairibasina English ta handokpa onap tuni ado sida lairibasina mapung mayak koktagina y phauba onap sizinabaduni yeta lairibasina pabagi mong aduni adudi ai hauji mathang koktagina y phaubada lairiba Mitai Mayak sizinaduna Manipuri lol Mitai lol tambagi matang ase mathang pathajarak kok onap ko sam onap so lai onap lo mit onap mo pa onap po na onap no sil onap so til onap to khau onap ko ngau onap ngo thau onap tho wai onap o somda leiribasing asina pabagi mong aduni English ta iduna su leire adudi ai hauji mathang amu pathajarak kok onap ko sam onap so lai onap lo mit onap mo pa onap po na onap no sil onap so til onap to khau onap ko ngau onap ngo thau onap tho wai onap ko ada sidida leiba sidida mathakta dias ama tapibase amasung pas habisna kainora sina rising tone ni ada sil haibagi matang siju rising tone 11 tone ni adudi ai hauji mathang Mitai Mayak koktagina y phauda onap tapagi example sing ase ai part 2 da amu mathang ucharak adudi yambio sidida part 2 gida Mitailol Manipuri Kanglaisa lol tamba Mitailol Manipuri Kanglaisa lol learning by using Meitai alphabet secondary symbol Chaitap's characters Latam 11.1 onap sizinaba lesson number 11.1 onap sizinabagi khudam singase sida koktagina y phauda onap sizinabaduni sididina English ta iba khonthok aduni sididina example ni sina Mitai Mayak ta ibani sididina example Mitai Mayak ta ibasa English ta khonthok tu ithorapani ado sididina word meaning my artha wan tho aduni adudi ai hauji mathang pathajarak ko onap ko head sam onap so sojai ki lai onap lo long up a device for fishing mit onap mon pillow pa onap po pony a breed of small horses na onap no nongmai gun
Til onap cho cho chonggang ko. Til onap to top kenan. Khâu onap kho khong leg foot. Ngâu onap ngo chango manungda chango go inside. Thau onap thong breeze. Why onap why onap si mitai londa thudongna magi wahai lai thoina sinadre aduna masimadi hapsadre. Mathang asida lesson number 11 1 gi part 1 amsung 2 gi nainajab loijare. Ayaki iming ngangkham premesor aduga channel asigi mamingna Manipur language feature channel asibu nungsibiu amasung subscribe tawbiu award apa kaya miyamna khang ai mayamna haibirau adungi pokta tasengna loksinjagani harauna loksinjagani matang asida ngasigi oinadi mitai mayek sijinaduna mitai mek sinaduna Manipuri lol kanglai chalol tambase loksinjarage.